Orada kalmışlar. Ay mənə gecələr qəza gətirən orada qalmışlar. Allah şahidlərə fikirləşməyə kişi ağlama, kişi üçün ağlıya, kişi namər üçün ağlama, mən üçün ağlıya. Elə gördü diyor. Bana haberin Kerbela'dan hardaydı, koşun gelir, heybeni yandıran zaman, atka bağında kızları, yolda kovup yoran zaman. Yeri var imam sen bir cevap ver ha, etme rügeye can, kiler, ben niye dağda gelmedim, köylerimi yapardılar, sine kuşağda gelmedim, ay bala. Atatürk'ün amcalardır, bir defa mı kaldırardın, kızım burada ya, kızım istedim durum gelen, atlar ayağı koymadı. Gülde çemenliyde sular, bir uşak alsa kesip başı kucağına, kocalar, kocalar, kocalar. Getirdiler koydular başı Rüqeyye'nin qabalında. Rüqeyye gördü atası gelip durdu ayağa, ata hoş gelmişsin ata. Ata hoş gelmişsin. Ay kız uşağılar, eve girəndə kızın qaçmır qısaldı. Ata hoş gelmişsin, kucağını arıyor. Rüqeyye dedi baba kollarından kucağına beni, darıkmışam, yorulmuşam, baba vurulmuşam. Vurulmuşam baba. Hanım Zeynep bir gördü Rüqeyye oturdu başına düzmeliz. Atamın önünden çömelim, Rüqeyye dedi atamın alnı yaradı, dadağı kandı. Bibi harda kaldı zanrımı. Hanım Zeynep diye fikirləşdim, korkuram Allah şahitli mikrofondan diyem, sözüm təsir olmaz. İmam zamana kıyamette sözüm olabilmez, başıma sağlam. Hanım Rüqeyye, kız belədir, ata gedər səfərə. Ata gedər səfərə, neçə gün, bir ay, 15 gün, fərq eləməz. Səfərdən gələn də oturar atanın qabağında. Getdiyi gündən gəldiyi günə qədər başına nə gəlib danışar ataya. Ata mənə qonşu bunu dedi, qardaşım bunu dedi, anam bunu dedi. Ata filan gün anam üzümə seyli verdi. Hamısını danışar ataya. Huzur diyarı. Nur içeri gelmeyecek, bu gece banca münacata eli gelmeyecek. Aşık olanlar böyle olmasana, dedi niye gelmeyecek? Dedi emri başımıza kalan emri ata. Kimiydi ki o gelen elimi daha gelmeyecek? Dedi sizden bir tane son defa karşım var dediler beni, aparın ben o kini qəbirlə. İlahi İsmet eləmir cənnət gedək ağanın qəbrini ziyarət eləyək. Tutdular əminin əlindən gəldilər, Həzrət Əlinin qəbrinin kənarını. Əlindən göstərdilər əmi buradadır, küzün qoydu torbağa Allah. Burada yatan kişiyə qadir ölür.